سه گلانه روژا آزادیا را گهاندنی آجیهانه فریدوم هاوس راپورا خواه 2017 اشکره کرد. لگوری راپور ترکیه د آزادیا را گهاندنی دا درجه 164 ده او جبو آزادیا را گهاندنی ولاتک نه آزاد هاتیه بناب کرن. وکی کتیزانین در سال 2016 در ترکیه 352 روزنامه‌گر هاتن متشاف کرن، جوانا 109 روزنامه‌گر هاتن گرتن. کت سال 2016 در بگشتی هجمار روزنامه‌گرین که هاتن گرتن 146 بو. در نو سال اکتا 318 وشان چاپمنی هاتن گرتن او استن کرن. تنید سردم روش آورته دا 28 تلویزیون، 32 رادیو، 51 روزنامه، 17 کوبار، 30 وشان خانه، 5 آژانس نوچه‌یان هاتن گرتن. روزنامه‌وان رفیق تکین که سالک برد دما قدخه جزیره دا ایریشک پولیسان دا بریندار بو جبوی تماشاوانین دنگ امریکای بحثا آزادیا را گهاندنی ترکیه دکه. پشت ایلان کرنا روش آورته تلویزیون ایمیجی تیوی جهات کرتن و رفیق دمکی دریج بیکارما. او دبیجه دما که روزنامه‌وان لگوری دولت نا لگوری راستیان نوچه‌ان چکن جالی لشکر پولیس و دولت دا وکه تروریستن دیتن. Türkiye'de ne polis, ne asker, ne devlet, ne keseki çapemeni kabuluna getir. Ne terörist ekedi biriydi. Evet berçiye taybet sistema Erdoğan dişteki usa ani hule ku ev kesivek fikramı nebe ev dişten gutine ne beje ev dişte ez şer dixazım ku yarmetiyamı ne dedin gelmen şer ne ketin ev giş teröristim. Yani beve avahi pir asan her ne keseki terörize diket ev erki xwe baş dizanin ji bo hindê bi hemû zorî û zordariyan de dîsan çi qas zehmetî jî bê berawan ev dîsa karê xwe dike. Her wisa dest nişand ke ku azadiya ragihandinê li Tirkiyeyê nîne. Tirkiye ji cîhanê de ji bo azadiya rojnamegerî 180 welatan da kevte 157 de. Yani çi qas sistem devlet bêje ku çapemenî azad ele Türkiye'de hakikati em jiyandikin u em baş dizanin tu azadiye ki usa ninele Türkiye. Gulistan korban jê ku bêjera Azadî TV'ye bû dest nişand ke ku dema nûçeyek dinivîse metirsiya girtinê çêdibelê ji ber ku neha bi dehan rožnamevan li Tirkiyeyê di girtîgehê dane. Karê rojnamegerî ji xwe kareke yani talûke û giring e. Yani dema ku rastiya ji ger radihinin û dizanin ku rojeke li pêşê ve her tişt derkeve. Yani dema ku hikûmetê rexne dikin û rastê zextan tê. û nikarin hikûmetê rexne bikin. Hêvajokê nihaye li Tirkiye. Lê em li gel fêyekê jî em dinivsînin. Hin tiştan dinivsînin lê tiştê ku em dixwazin bibêjin hene lê mixabin. Ew tişt em difikirin lê pênûsê me nanivsînin wan tiştan. Ji ber ku dema wana binivsînin divê gerewin girtîgehê bigirin merçavan û bikevin girtîgehan jî vî rastî heye li Tirkiyeyê mixabin. Kesê ku van rastiya jî nivîsandin niha girtîgehan dine. Gulistan'da da xuya kirin ku Tirkiye ji bo rojnamevanan bûye zindaneka vekirî. Li gorî fikrê min em çi xwast derve bin jî çi xwast derve binivîsin jî em di nava çar duwaran de fikrên me hatiye hebskirin. Yani nikarin bi azad bi rehet bi dilxweşî tiştê ku difikirin binivîsînin. Li gorî rapora Cemiyeta Azad di nav çar mehên 2017 de zextên ser çapemeniyê girantir bûye ku di nav çar mehan de 82 rojnameger hatine binçavkirin, 17 rojnameger hatine girtin, di heqê 35 rojnamevanan de jî lêpirsin hatiye destpêkirin ku neha hejmara rojnamegerên girtî li Tirkiyeyê 166 e. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.